Hlekani Afrika-Dzonga hlekani mingisero Mnganalona FM nokuhlekanisa kolonga ingisela stitch restore eka nhlekani lowu namuntlha i ravumbirhi siku ra makumenharhu ra n'hweti leya mawuwani lembe ra magidi makumembirhi mune mina ni khalanga Pet Mathebula warismart wa jim wa xitlhanga wa xingiritano wa xicaca na makunela wa ndandadzi a ku amukela mingisero mengo khoningisero la Gauteng eMpumalanga a North West a Limpopo na wikumanga audio streaming ya Mnganalona FM.co.za kheseri swinene loko teka xiboho lexi namuntlha ka Afrika wa vulavula ha yisa mahlweni hi langutaka hungunkulu leri nga koho loko hi langutaka timhaka ta ku hlongoriwa ka khale ka president Jacob Zuma loko hi kha hi langutaka timhaka ta bandla ra African National Congress hi ndlela yaleyo kasi hi ta tlhela hi langutana kambe ka timhaka leti ti khumbaka migingiriko leyi endliwaka hi van'wana va MEC loko va languteka timhaka ta ku xixima nhenha mabulandlela un'wana wa valula ntshunxeko Rolihlahla Nelson Mandela se hi laha hi nga ta va kha hi languta swona mingisero Mnganalona FM makombandlela kambe ke i mana rivalaka ku hey Manny Smith lowa ka Schoonmaker i un'wana wa lava nga kuma nsuku leswi swi nga hetelela swi hi fikisaka ku hayi kumbexani a nga tlhavuya na un'wana nsuku la ka xiyenge lexiya xa la defendaku Mandela wa yena kumbe medal wa yena ka ti-Olympics leti nga hundza hina hi tivi to tala mingisero wa mina to tala ti tiva hi vinyi va to va ta mitlangu ni ta va ni kha ni tsavula vakon'wani sweswinyana la va hi byela ku swi famba njhani le ka mitlangu liya ya Paris 2024 leti ka mitlangu liya ti-Olympics ngopfungopfu loko kha hi langutaka leswiya swa mitlangu liya ya hockey ivi kusuka kwalaho ni teka riqingho rero ka 0860 kumbe kandisa rito ka 0657443911 hi le ka Mnganalona na FM vakon'wani Hey vakon'wani mi pfukile vakon'wani vakon'wani hi pfukile hi ngo n'wina hi pfukile mi ri hi mi naveli na n'we mi langutaku swinene a hi naveli n'wina mi vulavula na lava vulavula na va professor na va dokodela van'watipolitiki vo Thancuva vo ta hey pop 65 kwala ka popo ni tshame ni vutisa katsakatsa loko va ku loko i winile ka mandhayizi loko i leyini ku loko va hoxa va i karata hoxa va popo a ni tivi hambi wo vitanela hambi ku endlekani kambe hambi swi ri tani vakon'wana i nkarhi wa n'wina switsitweni a hi peli ku mi khomeyi khensile swinene ke vangiseri va makomandlela hi fika eka xipiko xo hetelela xa nhlekano wa namuntlha kumbe mpundza namuntlha eka ntlangu wa hockey xikarhi ka Afrika-Dzonga na tiko ra Germany yi ngete nakambe Afrika-Dzonga leswi nga swi endla lembe ra 2022 leyi a Potchefstroom va hlula Afrika-Dzonga hi tibolo ta ntsevu eka yin'we na namuntlha ke va hlula Afrika-Dzonga hi tibolo ta ntlhanu eka yin'we eka ntlangu wa hockey ya Afrika-Dzonga tsunukana leswaku matiko man'wana lama nga eka xixamelo wa Afrika-Dzonga ku ri Furwa ku ri Spain Netherlands na Germany tani Great Britain hi tlanga ku ringana hi ka tibolo timbirhi eka timbirhi France yi tikisela tani ke namuntlha Germany yi tlhela swi endla nakambe gondo ra Afrika-Dzonga ra tika leswi nga swi vona swi nga humeleka Afrika-Dzonga i ku na swihoxo swo tala ngopfu lahlekeriwa hi tibolo na loko lava ku tinghenisa na lava fanele va nga tinghenisi kona hikuva xikongomelo hulu eka mphikizano wa hockey i ku languta leswaku bolo yi le kwini a wu langutanga munhu leswaku le kwini languta bolo leswaku yi le kwini swi va tsandza sweswo swin'wana xa kona xi nga va tsandza va Afrika-Dzonga i ku a va tikumi va ri ka swivandla swa kahle loko un'wana wa ka vona a khome bolo leswi Jeremani swi endla hi ku olova swo fana sweswo Afrika-Dzonga yi kume ti-penalty corner to ringana tinharhu kambe ke va lo kota yin'we ntsena leti tinharhu va tsandzekile ku ti howisa hi swin'wana swi nga endla leswaku Afrika-Dzonga yi hetelela yi tsandzekile eka ntlangu wa namuntlha yi nga koti ku howisa hi ndlela yaleyo kasi ke swikiso leswo swa nhlekano namuntlha ka n'wina ke Afrika-Dzonga bolo yin'we kasi ke tiko ra Germany tibolo ta ntlhanu Afrika-Dzonga swi le ku tikeni swinene eka mphikizano wa hockey tani ke vakon'wana va vurile leswaku Afrika-Dzonga yi le ku tirheni matimba hi languteni nakambe ke eka yena Smith leswaku a tirha nakambe hikuva ni le ka mphikizano leyi nga hundza ya le a Turkey u va a endla a vuya na mendel Afrika-Dzonga na sweswi ha tshemba leswaku a nga ha vuya na mendel yin'wanyana eka 200 meters ta va a tirhe kahle eka 100 meters backstroke ni ku tshemba leswaku ta tirha kahle eka mphikizano lowun'wanyana loko swi hate tani vakon'wana ni ri ka n'wina ke nhlekano lowunene ni ta va ni mi yingiserile mi vulavula na lava ya icaka xihomba xa vandzeli mihlengo va se nkosi yami va ni mi khensile swinene inkomu vakon'wana khensa swinene ku diya ku engeta inkomu a khensa sweswo mingisero Mnganalona FM i vaseni nkosi yami n'wana wa vahaxi va xiyimo xa le henhla swinene loko swi ta ka timhaka ta mitlangu hi ndlela yaleyo kambe ke vo va kha va hi nyika swiviko swo leswo ni chave no va vutisa swi swa hockey kahle vakon'wana se mi presile lexiya xo tima hi ku loko ka mi nga presangi mani ta vutisa ku kahle leswa hockey a holwela na mi twa vakon'wana a holwela sweswa swa hockey mara himpela
phela ha swi kota hi ku hinkwako tshama biwile ku vula ntiyiso a swi kota leswa hoki ko va ku a ku siwa ku langutiwa vanhu lava va nga na vuswikoti kusuka kwalaha loko mi languta nhlayo leyi ya ka va ka hina yi hoxiwa i ku va ku va sindziseka ku ri va hoxa vanhu hi ndlela leyi kambe ke ndlandlamuko wa vona kusuka eswikolweni a swi fambangi kahle leswi endlaka sweswi hi tikisela ku fika laha hi nga kona ku fika nkarhi wa swonini hi le ka number 5 swona ka nxamelo hinkwawo ka wona Germany number 1 Netherlands number 2 Great Britain number 3 na hi le ka number 5 leswi vulaka leswaku ndlandlamuxo wa mitlangu hinkwayo ka yona kusuka eswikolweni yi fanele yi antswa swinene ngopfu van'wana ni nga vula leswaku endzhaku ka malembe lamo tala hi pfumala na munhu wun'we wo dluma endzhaku ka mati van'wantima dlomu hayi vanhu va swa mati a hi pfumeleli vakowani na hambi vo sweswiwani vo ku na mikhukhu la halawani ku laveka vanhu va ta kota ku tsavula van'wani swikwini mi ta kuma ku humelela va lava nhlonge va hina mati ha nga chava kambe lexi ni xi kombetela ku pfula ndzundzwa ya ku teka famba vakokwani i kopa mi ta yi vulavurisa ngopfu okay hi chanzuzo nghena kona mi fambile kambe swin'wana swa leswi kumbexana hi fanele va na nongonoko hi vulavula hi swona ni ta kombela ka muhumelerisi ku kumbexana hi fanele siku rin'wana hi vulavula hi swona leswi ku loko ma languta ngopfungopfu ka swikolo leswi swa hina vantima ku hava mitlangu va ka hina ku hava kumbe yi ta sungula masiku lama hi ku ni twa holobye Mackenzie va ku hayi ku fana mara ku hava mitlangu lexi nga koho i ku vana va hina va dyondza musumbunuko ku fika musumbunuko okay a hi nge ku hava mitlangu exikolweni kambe xikolo xa pfa ku va na siku leri vana va nga yiki xikolweni va ta kota ku kuma nkarhi wo ya ku khideni va kota ku kuma nkarhi wo ya tlanga bolo va hava nkarhi walowo loko mi nga tshembi famba ni switarateni swa Limpopo hi ku hela ka vhiki mi ta vona mi gqibela naswona mi ta vona vana va mbale yunifomo va ka va vuya xikolweni hambi xikolo xa masiku lama xi wuyini kwala Polokwane kwala a Capricorn xi nga xikolo lexi kwala xa mfumo kwala loko xi ze xi huma 1:30 xi humini ha swi tiva ku va ri va lulamisa ti-extra lessons lomu kun'wana mara no vula ku hi va ka hina a hi swi languteni kahle kambe swi ri tani 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula a hi koti ku khometi timhaka kwalomu ka koho hi ndlela yaleyo ntirhi hi ta bula na va Veterans League va African National Congress laha ka hafu bilawara ya 12 hi twa ku va ri yini loko ntangavo hi ntirho a nga ha ri xirho xa vandla ra African National Congress swi vula swin'wana ke hi ndlela yoleyo we u ri yini kwalaho nga koho wi nga tsandzeka ku va hoxa xandla tolo loko hi kha hi bula na hi toho timhaka letiwani hi le ka 0860002543 kambe sweswiwani na swi tiva ku timhaka ti tele ta tiko leri na tihi kumbe tihi leti u nga va ku ri na toho hi ndlela leyo n'wana ni rhumele hungu la a ku President Cyril Ramaphosa va te Afrika-Dzonga yi ta va construction site na n'waka ku ya mahlweni ene se wa tshemba ku mpela hi swona loko a ya hala ku le ku lunghisiweni leswi loko a ya hala ku le ku lunghisiweni leswi anti mi vona swona n'wana mina mi ni vona swona loko swi famba la magondweni xikombiso wa swi vona ku le ku lunghisiweni mapatu ye le ku tsariweni tilayini ku le ku lunghisiweni tidarata ku tikomba ku ri ku tirhiweni a ni tivi ku hi vona yini kambe swin'wana swa leswi kumbexana hi nga vulavula ka hi swo hi ndlela leyi na swin'wana kumbe sweswi u nga va ku ri na swona ka 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM wo sungula hi loyi enhlekani hayi botphet mpfukile bota mina hi pfukile cancer swinene loko mi bela riqingho mina rin'we hayi hi pfukile botphet ni yin'wana ya ti-investigator ka yin'wana ya tikhampani ta insurance hansi ka xinawana lexi va nge i section 37C xa Pension Fund Act okay loko hi kha hi endla ti-investigation letiya ku na xin'wana ni nga hanya hi xi kuma hi vanhu vo tala mo special va ka mani va ya va ya tsarisa vana va andzisa vana ti-birth certificate ka ndzawulo ya xikaya laha vana lavo ka va nga hanyeki munhu hi suka a tsarisa ku endliwa birth certificate ya n'wana loyi ka nga hanyeki at all ivi loko hi twa sweswo ku ya tsarisiwa n'wana loyi wa mudende madivisa muzine so a ni ta kombela leswaku loko ku ri ka swi kota eka siku rin'wana va ka mfumo va nghenelela ka destiny because swi le ku dyeni ka mali yo tala ngopfu ya mfumo okay hikuva ku na vanhu vo tala ngopfu va holeriwa ku mudende lavo ka va nga hanyeki at all hey ene loko ku ve yi nchusi ngopfu fana swi nga ku mchusi
nginjuse ngoba not even once. I mean, and swi ndla ka mani kuma ku loko se munhu loko yangifonela n'wi vutisa ku hi vona n'wana la ka system yi kombisa ku system ku na n'wana wa tsona a tlha rivele na vito ra n'wana wa koho mara i le ku holeni ka mali yako ya mudende because n'wana loyi a nga zangi a hanya vuton'wini bya yena. Ni ta vuyela voto wa mina ni khensile swinene. Xewani, i mina Makoma Makhurupeci, xipikara xa huvo yo endla milawu exifundzeninkulu xa Limpopo. Ndzi rhamba vaaki hinkwavo va xifundzankulu xa hina ku ta hlangana na premier wa hina muchaviseki Dr. Phophi Ramathuba loko va nyika mbulavulo wa vona loko pfuriwa huvo ya endla milawu ya vukombo ya Limpopo i Ravuntlhanu ra ti 2 ta Mahuri 2024 eholweni ya Jack Bottas hi awara ya 10 nimixo. Mbulavulo wa Premier Ramathuba u ta haxiwa thwi eka DSTV Parliamentary Channel 408, switichi swa swiyanimoya swa SABC, Thobela FM, Phalaphala FM na Munghana Lonene FM. Mi nga tlhela mi landzelela mbulavulo lowu eka switichi swa swiyanimoya swa miganga swo hambanahambana na le ka swiyenge swa mabulu swo hambanahambana. Ku kuma vuxokoxoko hi xitalo tihlanganiseni na minijere wo khomela eka xiyenge xa swa vuhlanganyisi Tatana Andries Lekalakala eka 071 401 0053. Limpopo Legislature is your voice. Use it. Sweswo mingisela Munghana FM Street Ravuntlhanu leri hi ndlela yaleyo laya a Jack Bottas lava nga rambiwa hayi ta mbona kweli kambe amkeleni n'wana mingiseri lo nhlaka. Hello. Papa. Hi, minjani? Hey Fokeli Papa minjani wa? I can. Na kombela khoma ya utando na utando ngena tole enkulukumba Zuma. Ya enkulukumba Zuma hayi vendiwe kahle vafambisiwa la ka ANC. Leswi nga ta vula xoho swi fana na loko u teke nsati a ri kwala a tekiwa a tshama na wansati wa mara a suka a hloma kun'wana se leswi va languteka ku endla swo swi fambelana. Mara mi fike njhani kwala ka ku fananisa na nsati phela hi swasati ma swi vona ku swansati swi vula yini phela hey swasati swa fana khalanga swa fana u nge vi na ximongo xin'wana u tshama ka ximongo xin'wana ma twisisa. A ni mi twisisi kwalano mi vula njhani? Ni vula ku ri ni nge teki nsati a vita xivongo xa mehe a hloma kun'wana. Kambe mi nga va na n'wana n'we a vita xivongo xa n'we kambe a kula mutini wun'wana. N'wana na leswi na nsati swo hambana phela Zuma nkulukumba Zuma lava nghene kona va lava ku rhangela tiko mara va swi ku va rhangala lava swi ku va yime kwini xa ku sungula vo n'wini va swi ku va yime kwini va peta milenge hala na hala ku ri va le peta nenge va le dani ma twisisa se va swi ku va tshama kwihi ka tiko rihi mi ri va le kwini va le peta nenge va le hala n'wana le dani se va swi ku va tshama ka ndelekano wini va swi ku wela ka ndhuna mani loko va vutisa ku n'wi wela ka ndhuna mani sweswi va nge ku byelisa ku ni wela ka ndhuna mani va ta ku ni wela ka ndhuna MK ni wela ka ndhuna ANC se va pfuna hi mali ku ri na swin'wana va pfuna mani kwala ku ri na swin'wana loko va ku ri yindlo yintshwa va ku tshwa le petanenge ku tshwa le dani va ta tsutsumela kwihi ni mi twi se hawa vafambi va tshama ta eka MK ni mi twi but 0860002543 nongora ku Afrika wa vulavula ke le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku haxela thwi hi Xitsonga xa nhlawulekiso wo sungula hi ndlela yole na swi tiva ku mina na muhumelerisi hi tala ku holova loko hi fika ka leyi kambe ni kombela kun'wana hi yima hi twa ku vaxisati va ri yini kwala ka nongonoko ta mi byela muhumelerisi ku ncoko vaxisati va ri yini hi timhaka leti khumba ku khale ka president ntsena ni vula na ku twa vaxisati loko ri ku va ta va ri kona na swi tiva ku na vaxisati vo tala va yingisela vo votalo a hi tweni un'wana hi loyi nhlekani Nhlekani Mpfukeni Botpet Mpfukeni n'wina mi njhani hayi Mpfukeni xikolo xa mina a kenza Botpet ANC yi teke xiboho xa kahle mi ta tsundzuka ku Zuma a nga tiveki helo ti-position hinkwato leti a nyikiwe tona deploy hi African National Congress kusuka kwele RNEC kusuka kwele KZN until loko a ta va president so
loko a ya pfula phati ya yena va bias ka ANC sweswiwani hi le ku pfuniweni hi mavandla mahlanganelo se i coste ANC se ku va n'wi hlongolini mina ni voni va teke decision ya kahle ngopfu ene mi ta tsundzuka Botphet ku ri mina I do understand, I do know ku ri Zuma loko a ta va president ni muyexe i supporte ngopfu na yini but a ku ri deployment ya African National Congress a ku ri ANC a yi rhumeni got there ka le ka miyexe ya hluvukisa tiko leriya ya hluvukisa swisiwana leswi ya le ka miyexe so a ku nga ri yena Zuma loyi namuntlha a fane a va bias a ku va 58 wa ti-seat a parliament kahle mi vula yini ku va biased hiko khale ka president vo lo teka xiboho xa ku vo va ya sungula MK ivi va yi sungula ku hi ti 16 va swi tivisa ximfumo ku va yi seketela se n'wina biased mi vula yini kahle Zuma una ti-personal issues ta nyika xikombiso like hi ku yena a nge le ku rhandeni ka president Cyril Ramaphosa that's why a former MK se mara mi fika njhani ka ku va rhandzi president Cyril Ramaphosa ma swi tsundzuka loko yi wa Mangaung 2014 ya na tsundzuka lava nga vuya va ri varhangeri va ANC leyi va ma hi kona Ramaphosa a ri deputy president hi nkarhi walowo including na yena president and the former president Jacob Zuma mara point leyi ni lava ku yi vula Botphet i ku Zuma is a former president ya ANC and it's a former president of the Republic of South Africa and loko zava president of the Republic of South Africa a deploy hi African National Congress so there will no need ya ku a pfula MK even though ni swi tekela nhlokweni ku ri the one in South Africa not right ya ku ndla leswi swi lava ku mbili ya yena se mara i ve bias ka ANC se xa ku a ve lava ku yi n'wi hlongola ximfumo mantisa Botphet kasi ku hlongola ximfumo hi ku loko va sungula va landzelela timhaka ta ku famba hi disciplinary hearing ANC na police any political organization na police sa mo fika namuntlha mo ku school pet kalang home together. No, you have to follow the procedure. So that's why he take a boss. I go. I wish hearing even though was Steve, I go pull a party and Malafan the procedure. So I mean, discipline hearing. I see take a decision. I got to go. No, the material, but. ke tsile botete inte yeso matsunduka leswi ni vula swona ku ri nhlanganetano leyi ya ku hlawula vurhangeri leyi nga landzela hi le kwihi ku na leyi nga ku na leyi le Polokwane ya 2007 ivi hi ngeta na ntlhanu wa malembe hi ku 2012 hi ku Mangaung ya se ku hi 2012 hi yo lava nga vuya a hi yona leyi va nga vuya va khome president deputy president ayo ku ri deputy president ku ri president Ramaphosa se loko ku ri ku va va zonda va sungule rini ku va zonda personal issues ti sungule kwalano ku endleka yini a hi kuti 0860002543 kambe ka yini nkalo mingisi ri nhleka Khalanga papa mi pfuki hi va tomi njhani vutomi hi pfukile swinene ngopfu a khensa ku va mi bela riqingho mi ri yini n'we na mina khensa ku va ni ri party ya parliament ya rixaka Afrika wa vulavula Botphet mhaka ya Jacob Zuma khale ka president wa South Africa ANC no vana nga ku vula ku va a ku trendini kumbe va va na fame leyi va yi ri koho emaphepheni kumbe ka swihangalasi swa mahungu ka nkarhi wa sweswi hi ku loko ku ve i fambile i lerini loko a famba swa ku ri i ta va ri busy le ka MK and in the publicly so lexi ndla ku ri se swi vana ku yi endla nga ku i trend ya ku nga ku vo n'wi hlongola leswi hi ku landzela ti-procedure ta vona ta ku a fana ya ka hearing na a swi twisisa mara a ku na lexi xi fane xi duma ngopfu ku ze ku va na hoyi ya ku nga ku ku lo endleka swilo swa masingita i tilelele khale munhu wa vanhu khale a lerini ku kulela i khala lerini ene a nga lelangi xihundleni
ilile kahle loko a into za MK ku ri ile a nga ta va ri karhi a yi votela kumbe xana se loko kube ku lela a nga lelanga xihundleni xivutiso ku ta va ku se hikokwalaho ka yini na lava va fanele va teka xiboho va vonaka ongeti va hlwerile leswi ni vulaka so Butheti ni ngo ANC ka nkarhi sweswiwani va la ku ringeta ku va relevant ene vu-relevancy bya vona a bya ha tikombisi hi nchumu hi ku number one a va ri ku chaveni ka mhaka ya ku lava va fambaka ngopfu na nkulukumba Zuma aka vulandzeri loko a vo lowu hlongola hi nkarhi luwa na tiphesente leti va nga tikuma sweswiwani va ANC i nge va nga tikumanga aka national level i nge ti ri hansi se va ringete ku compromise va ku a hi yimeleni ti-election ti hundzini ti-election xivangelo xa ku ni vulavula leswi hi leswiwa ni ngo reason ya ku va la ku trendisa mhaka leyi nga ku va swilo swa serious leswi va nga swi endla va ANC ku va fanele va swi endle ka lavaya va nga tshika ntirho lava va ri le ka sports va nga tshika ntirho va famba va tlhela va vuyisa parliament hi vo lava a fanele va ri busy hi vo va trendisa vo ku hi le ku tirheni safe Maria Jacob Zuma swo tovela nga ku ANC va la ku ringeta ku lava platform leyi va nga ta ku hi relevant after the election hi vuyini hi na lavo sweswo hi hlongele Zuma yi khala family Butheti kamba nga si famba ximfumo so ANC a ku na lexi trendaku va nga n'wi trendisi Zuma yi khala fambini Zuma a va n'wi trendisi vo vula ku hina tanihi ANC teka xiboho hi n'wi hlongorile sweswo swa ku teka xiboho Butheti na mitwa ni tlhela ni twisisa a ni vula leswi swa ku ri nga ku ko va swilo leswi a va twa nga ku va nge swi endli mara a fanele va swi endlini delay ya ku va va swi endlini loko a vo lo ta na reason ya ku delay ya ku va va swi endlini hi nkarhi lowa before ti-election a swi ta twakala mara na reason ya kona a yi twakalanga anyway Zuma i xivandzani lexi xi nga na i xivandzani xa le ndzeni ka mati lexi nga na valandzeri va ku tala ngopfu i mani ngopfu mi vula yini Butheti na ku ya ka nhlokomhaka ta mahungu nghena ni makeni ngopfu mi vula ngopfu mi nga tlheleli ka xivandlani yana ni mahlweni ngopfu mi vula nhlayo mani valandzeri vangani i vangani valandzeri lava va nga ngopfu a hi langutiseni ku nga ri khale ngopfu loko ya ka 2020 mi nge vuli leswi ha taku vulavulani leswi nga hi leswi hi nga na swona leswi ha taku mo swi hleketelela bye lava va landzelaka Zuma va tshele ka ANC namuntlha sweswi va nga n'wi hlongola hi loko se va fambile ni mi tweli papa kwala ka sweswo hi ta twa hi vona hi ta va vona kwala lava va fambaka kambe sweswi a hi amukeleni bongi n'wana timali leka hi byela ku n'wanke misava awura yan'we ya ta va yimisekeni ya bongi mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi inkomo khalanga mingesere inhlekani tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya n'we mavuso musimang a sola vandla ra ANC ku va ri sungule hi ku pfumelela ku tsarisiwa ka vandla ra umkhonto wesizwe vandla ra ANC eLimpopo na mavandla na minhlangano ya xinakulobye namuntlha va ta kombisa ku vilela ehandle ka hofisi ya premier ku tlula 30 wa vanhu etikweni ra India va hundzile emisaveni ka mahungu hi xitalo ya awara ya n'we ePhalaborwa Hoedspruit Gravel Nasionale Akhonhu Isingwe eka 92.0 FM Munghana Lonene FM Makombandlela hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula se munhu loyi a lavaka ku nghena xibakeleni a nga fambi a karhacaca a ri le handle muhathi a mina ni ba ngopfu i nghena i ya dibini lexi biwa kona muribani kumbe xihlanganini a ya xibakeleni ku biwa xibakele se a ta vula ku ni chavini leswiya swo meya ni chavi ka vamanimani leswiya ho onha na mavito muhaxi swin'wana a hi swi koti ku swi landzelerisa hi xitalo la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula
Africa wa vulavula la inga ko mingisero mngana lona FM ni ku byeri ku ta bula na va African National Congress intla i khomete mina ku bela wara yan'we nhlekani lo hi twa ku va ri yini vona hi xiyimo lexiwani va nga langutana na xo hi ndlela leyi van'wani va ri mi nga trend zuma i fambile van'wani va nge loko sweswi nga famba o famba sweswi mi ta swi vona kahle swa ncila wa bulubulo hi nkarhi luwa wa tinhlawulo lowu tako ma swi twa ku va Afrika-Dzonga ku hanyeriwa yini ku hanyeriwa ku sweswiwani ku yiwa ka nhlawulo sweswiwani ku yiwa ka nhlawulo leswo hi fanele ku hanyela swo ay no a swi ngeti hi lava ku vulavula na tatana Snooky Zikalala kusuka ka ANC Veterans League hi twa ku va ri yini hi ndlela yaleyo i khale ka murhangeri wa hina a ku ri varhangeri la ka nhlangano wa Afrika-Dzonga hina hi nga ha ri va yingiseli nkulukumba Snooky Zikalala hi vo hi lava ku bula na vona tanihi president wa ANC Veterans League. Mr. Zikalala, good afternoon and welcome to Mngana Lona FM. Yeah, good afternoon and good afternoon to your listeners. Maybe let's start from the beginning, if we may. Your reaction on the decision of the disciplinary committee with regard to the former president. As veterans, we welcome the decision that the committee Zuma should be expelled, and it has come too late. It should have been done long ago, early in the year. And as you know, that it was in December where he proclaimed that he'll be joining another party, forming another party, campaigning for that party. And then, of course, the NEC then took a decision that he should be suspended with immediate effect, and he was suspended. And, of course, then the DC was supposed to have taken place in early April, May, before elections, but it could not take place. And so I'm saying as veterans, we are relieved that he is gone, and then they are going to start rebuilding the organization itself. Because of him, we lost more than 2 million voters in KZN. And it's really unprecedented. We never thought that would happen to us. But he managed to confuse our people by saying that by belonging to MK Party, he still belongs to the ANC. Because he said, I'll die ANC. Well, we would have loved him to have campaigned for the African National Congress. We would have loved to have seen him being active in the African National Congress. But the problem that we had with the ANC is that the question of renewal. Renewal meaning that we are making sure that all those who are found wanting and implicated in state capture must really face the might of the law. And so we're not going to compromise with that. And so that's the problem that we had with the African National Congress, because we cannot close our eyes, especially on issues that have dented the image, that have made the country to be bankrupt in terms of, because the state capture cost more than 250 billion rand of losses. You know, with that money, we would have made clinics, schools, there would be no latrine toilets, especially in rural areas, with proper health care for our people. Jobs could have been created. But because of his greediness and because of his the manner in which he dealt with the Gupta, it cost us a lot as the country. And so we must face those consequences. We must still also answer for state capture. Now, when we started this conversation, Mr. Zikalala, you used a phrase, you are relieved as Veterans League. Was he pain to the organization and you as Veterans League? No, it was a pain to us because he's not a good ambassador of the veterans. He's not a good ambassador of the veterans. That's all that we are saying. And his veterans cannot have in their midst a person who's involved in corruption. Veterans cannot have in their midst a person who's involved in what you call counter-revolution. And so you cannot call yourself a veteran if you're involved in such activities. And so we are saying that we're relieved that he's no longer part of the Veterans League, and because he was an ex-official member of the Veterans League, and those did not attend the single meeting of the Veterans League, but the previous, when it was started, he's the one who established it in 2009, and he was active in that, and we were happy that he made sure that he's the Veterans League. But he veered off the line, and he took a different stance in terms of the history of this country and the history of the organization itself. One of my listeners just recently, as recent as 12 now, he said he's afraid the expulsion of the former president might
even continue to cost the ANC coming 2026 by virtue of the fact that he commands a lot of support. There are people who are still harboring within the organization. What is your take on that as the Veterans League? No, I think when you go to 2026, people know very well that he belongs to MK Party. And that MK Party, that's his personal party. It's not the party of the people, by the people. And so he's the one who runs the MK Party. He's the one who decides on everything. And he's the one who's going to make sure that there's a constitution. He's the one who's making sure that committees are set up. You can't have such a party. And so it's a one-man show. It's a family party. And so we don't think that you get more support, because our people know that within the African National Congress is an organization that belongs to the people. It's a people's organization. They are the people are the ones who are electing the leadership. I see. People are the ones who are holding the leadership accountable. But there in the MK Party, I don't know who's going to hold who accountable. Now, what about the issue now that he has since said he's studying the judgment? In an event that he appeals within the 21 days that is afforded to him, what would you like to see happen? Is there a possibility that this decision can be or might be reversed? I don't want to prejudge what the NDC would say. Let's give him that opportunity, because he's still going to appear in front of the National Disciplinary Committee and appeal. And so let him appear there, and so the National Disciplinary Committee and appeal, they decide. They look at the merits of the case itself and see whether was the case properly looked at, and of course you might come with something different, but you can't judge now. Let's allow the process to go through. I see. Mr. Zikalala, thank you very much for your time. We really appreciate it. Enjoy what is left of your Tuesday. Thank you very much. All right. It's also Mingisa Rumganalon FM. Nkulukumba Snoki Zikalala. Ibuya isa mahlweni andakalish. Ngakufambisa bindu wato lahlekela imali. Xilo xa kona ku hava na mupfuni kumbe mpfuneto. Endla leswi van'wana va nge u nge swi koti eka bangi leyi u nga swi kota. Loko u pfula MyMobiz account hi R7 ntsena hi n'hweti, u ta kuma mpfuneto eka swa mabindzu no tlhela u nghenisiwa eka Market Link Savings Account leswaku u ta kuma ntswalo loko u vekisa mali ku kurisa bindzu ra wena. Sungula, fambisa no kurisa bindzu ra wena eka standardbank.co.za/rise above the noise. Standard Bank va phakeri va vukorhokeri bya swa timali lava nge le nawini. Ku na swipimelo. hlalela mphikizano lowukulukumba wa matsambu kusuka la Afrika-Dzonga na le misaveni hinkwayo eka mitlangu ya ti-olimpiki ta le Paris 2024 kusuka eka swigingi na mahika ya mphikizano ku ya erivaleni ra gymnastics. Mphikizano wun'wana na wun'wana wa tshembisa ku tirha kahle no vuyisa mbuyelo wo khomeka. U nga kayeli vulala bya mphikizano, nhlohlotelo na nkhinkhi wo tshova tirhekhodo kwala ka tichanele ta TV ta SABC na swiyanimoya swa SABC, kasi hi yisa emahlweni ka SABC Plus kumbe online ya sabcsport.com #the global battle of great athletes. Mitlangu ya ti-olimpiki ta le Paris 2024 yi tisiwa ka wena hi SABC Sport. Xana a wu swi tiva leswaku Nelson Mandela u tsale tibuku to ringana tinharhu, yin'wana ya tona i Long Walk to Freedom leyi nga huma hi 1994. N'hweti hinkwayo hi tlangela nene ya Afrika-Dzonga, ivi lembe hinkwaro hi tlangela makumenharhu wa malembe hi ri ka demokrasi. #nena ya Afrika-Dzonga. Munghana Lonene FM, makombalela. Malembe ari ekhotsweni. Ku ntshunxiwa ka yena ku hlamarisa misava hinkwayo. Swo tala swi tshisiwe vito ra nena leyi. Tata Nelson Mandela. N'hweti hinkwayo hi tlangela nene ya Afrika-Dzonga, ivi lembe hinkwaro hi tlangela makumenharhu wa malembe hi ri ka demokrasi. Nena ya Afrika-Dzonga. Munghana Lonene FM, makombalela. Hi nyandza yin'we hi amukelana hi tinxaka to hambanahambana. Hi tlangela n'hweti ya ku hlayiwa ka vanhu hi maAfrika-Dzonga hi van'we. Munghana
munghana lonene FM makomba ndlela ila nga ko mingserom Munghana Lonene FM 0860002543 hi ku heta tana Snuki Zikalala kusuka ka ANC's Veterans League tani president Barry leswi xiboho lexi nga tekiwa hi vandla ra African National Congress hi xona ngopfu hambi sweswi va nga hlwela ku xi teka xi fanele xi tekiwe khale kwalaha ka va n'hweti ya N'wendzamhala kambe ke a va hleketana ku kumbexana swi nga hetelela swi va tekela tivhoti hi ndlela yaleyo kambe hambiswiritano va hetelele va teka xiboho xa kahle ku ya emahlweni nako khale ka president va ta fanele va languta kumbe va yimela timhaka ta vona hi ku ya hi vona va swi vona ku a va siyangi matimu yo karhi kumbe matimu lama tanihi Veterans League va nga tsakelaka ku va xiphemu xa wona hi yo mhaka va nge ha khensa loko ku tekiwe xiboho lexiwani tlhandla kambirhi va kombisa timhaka ta leswaku loko va langute maendlelo ya khale ka president timhaka ta nhlawulo na ku kumbexana ku nga vana lava va seketela va nga hetelela ku va famba sweswo loko sala ku ya fika 2026 ku ta ku humelela swilo swo tala ku katsa na sweswi nge le ku endlekeni ku emutini wa vandla hi ndlela ya ku ya hi vona loko ni va tshava va tirhisa rito ra ku i one man show sweswiya se va nge ri loko va langutile vo vona xiyimo kumbe vo vona maendlele ya ri ya lava ya ku va ku langutiwe ngopfu ka timhaka toto letiya ta ku va ku akiwa hi vuntshwa vandla ra African National Congress hi ndlela yaleyo se mi vona ku nga endleka yini loko vo teka va leswi va nge vale ku languteni xiboho lexi loko va xi tlhontlha mi langutela ku nga va ka khalanga kwalano hi nge ngheni a hi tshikeleni va lava va tirhanaka na timhaka ta komiti yaleya yo tshinya va hetelela ku va van'wana va lava va khumbekaka kumbe va hetelela ku va vanhu lava va tekaka xiboho hi ko hi nga ta vulavula endzhaku ka loko xiboho xo xelexo xi tekiwile n'wina mi ri yini eka 0860002543 hi ndlela yaleyo loko ri ku wa xisati u yingisela Afrika wa vulavula na swo vula ku nghena ka mhaka leyi bulaka hi yona ni kombela ku va u yimenyana nga ha ngheni sweswi ni lava ku nyika nkarhi wa wehe i ri wexe halaya loko se hi vuya ka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 hi ndlela yaleyo 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene loko hi vuya ka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 se ni ta va ni kha ni twa kun'we va xisati mi dzika ku fika kwihi loko hi bula hi timhaka ta khale ka president Jacob Zuma hi ndlela yoleyo ngopfu loko kha hi languteka timhaka toto leti ta ku se xiboho xi humini va ANC va ta vulavula sweswiwani hi 10 timinete ku bila awara ya 13 kwala ka Munghana Lonene FM se loko hi vulavule na vona lava nga ta vulavula va nyikiwa rito ro hetelela va xisati na ku twa n'we hi ndlela leyi kambe sweswi a hi mitweneni n'we mi kota ku nghena ka 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 ni tshemba ku hungu leri le kule ngopfu no fika makumu hi ndlela yaleyo mi va twini lava MK ve ri va shocked va hlamarisiwa hi xiyimo lexiwa ni hlamarisiwa hi loko leswi ni tekaku kambe a swi sunguli hi vona na hina ha hlamala loko n'wana na un'we a kha ba n'wansati emutini wa yena a hi tsona a hlamala se kumbexana na va MK loko va hlamala loko leswi endliwaka le ka ANC va na mfanelo yo hlamala a ni tivi kumbe ni nyike swikombiso swimbirhi swimbirhi swo ka swi nga yelani a hi amukeleni mingiserile ni hlekani mi amukerile ka Munghana Lonene diphini njani no wa xinuna diphini vaxisati va ya ta ya hafu ku bela awara ya khume na okay yeah mi nga ta transfer kwalaya kakwani nga ti tivi no mina loko mi ni twa ni hleka so no chuwa ku ku nghene ku ri kumbala se la ku ni pandisa nhloko imanito okay no diphini ta va ni khomile swinene ngopfu mi ni khomela ni se rikavhara kahle hi mukhuhlwani wa tshikelerini diphini wa lwana ya diphini ANC yi le ku hefemuleni phayipha ICU a yi nga ha vuyi diphini ku yo sala siku va twanana ku a hi timeni michini leyi munhu loyi ka ha ri hava se leswaku ku hlongoriwa ka Zuma is a final late va nga yi endla yo hetelela
leswi hinkwaswo vulavuriwa ka yini ya vulavula hi vona ku hi vuya njhani a vulavulela sithi a ka ha ri na ku vuya rivalani total a mi nga ha va voni futhi va la sala Limpopo tiprovince nyana tona teto Eastern Cape mara ku to va timhaka ta ku hetisela maona loko ku sele masalela nje bichana a va ha vuyi total hikokwalaho ka yini fanele va final nail hi ku veri va tatana Zikalala veri vele ku renewing ka organization se hale swi le ku pfuneni ku fambisa vanhu lava nga na mapapa hi ndlela yaleyo ka xiyimo xa voho xa ku renewa organization kumbe ku pfuxa hi vuntshwa African National Congress. Group yaleyo yi dlaya ku ANC group leyi ya Mbeki ne yi ti vona yi popitla yi tlhariku hi ndlela van'wana hinkwavo va ta ku ndlaka yo Zikalala a va swi tina ku va yima kwihi a va ke va criticize Zuma loko ku nghena Ramaphosa va criticize Ramaphosa a swa ha twiseki na ku va laha ku nghena mani vona a va vuli ku va laha ku nghena mani you know the ANC I don't think a hleketa a yingisela ku vanhu va ku fana valava va yingisela ku va na hi pfuna hi yini at all futhi loko ku ri vo swi herile a ka ha ri na position va nga ta vuya ka yona it's done a hi pfumeleleni vanhu van'wani va nghena va tisa yin'wani miehleketo bona sisi ku huma Mbeki va kwatile na sweswi va ha kwatile group yaleyo humani ka vona se khale ka president ke okay ANC yi ti dlaya hi yoxe khale ka president ku ndleka yini sweswi se va hlongoriwile phela sweswi a bona a hi ku hela ka vona you know vanhu lava va tlharihi ngopfu vanhu vo fana vo R Tambo those group were very brilliant va R Tambo va mi byerile ku ANC loko stafa yi ta ti dlaya hi yoxe ene hi leswi humelelaka sweswi a ku na opposition yi nga dlaya ANC yi ti dlaya hi yoxe you know why ti-faction laha ndzeni swi tsandza kwihi ku ANC va tshama hansi na group yale va nga twanani guys a hi tshikeni pride hi tshama hansi hi khomelana hi vumba mukhatlo lowu hlangano lowu nga na contribution yikulu not a South Africa entire continent and the world at large why hi nga tshami hansi hi twanana hi lulamisa swilo leswiwani hi va xilo xin'we ya mahlweni no a va ha ri ka swona why ku na ti-faction n'wana na n'wana na pride ya ku me hi mina a ni nga twi hi luya luya ku ne me hi mina a ni nga twi hi luya unfortunately loko a ku yo vuya Paul Mashatile hi nga ta va hi nga ri na swona so it's a very unfortunate situation leyi hi nga na yona ANC emakumu hi ku yi ti dlaya hi yoxe vanhu lava va vulavulaka laha ka n'hweti loko he yimile a deployment i Zuma nga kunguhata ku ya ka Miexe vanhu van'wana van'wana lava pfunaka ku takura ANC yi heleketiwa moxana lava fonaka va ku hi timembara ta ANC mara va swi tivi na ku ANC yi khoma meeting wa vungana vhikini ti-program ta ANC a va swi tivi na ku ti kona political study ya ri na vhiki they don't know mara va claima ku i vanhu va ANC ni le ku yiwa ka ti-vote a va kha va ku no hambi hi nga voteriwini ANC yi ta vuya a va ha vuyi va ta mi byela sweswi mara va kha va vulavula recklessly hi ANC hi miyerile la moyeni a swona leswi endliwaka va pfuna ku tlakula ANC ya lahliwa sometimes a miteni pride hi tshama hansi tanihi organization hi lulamisana loko ku nga na swihoxo hi khomelana ni lava kwala ka pride hi ku vonani n'we mi yi landzelerile organization leyi vonani ku fike nkarhi lowu president Cyril Ramaphosa a va susiwile a kumbe a va sukile ka ANC ma wu tsundzuka ni va suka va va tlhela ani ivi ku va ANC ya president Mbeki yi famba na president Zuma ani ivi yi famba loko yi ya Mangaung yi vuya yi loko ni nga ta dzini ku Mangaung yi vuya yi ta Polokwane yi vuya yi hundzulukise swin'wana ivi loko yi vuya yi hundzulukise leswiya ivi ku fika 2012 ku landziwa mani ku landziwa tatana Ramaphosa futhi va vuya ma ha sunduka very well se loko va vuya swi vula ku va landziwa hi va Ace Magashule va khale ka president Zuma se pride leyi ndeka na swi twisisa hi 1991 a ku ri Zuma versus Ramaphosa ivi tivhoti ti humisa sweswiya ti nga humisa swona se kona ke kwihi vanhu va landzeriwe Zuma hinkwavo Tokyo Square group leyi yi nga langwa ka Mbeki remember loko Zuma a campaign a hlongoliwe hi Mbeki a tirhisa ti-resources leti a phanchiwa hi vomani hi vona ti-group people lava va business vo fana na vo Tokyo Square loko Zuma nghena i vete a vitana vo Ramaphosa hi yena nga va vitana back ku vuyani hi ta tirha hi endla organization ya mahlweni va vitana hi Zuma specifically
nge se vulavula na hi vo Ace Makashini va nga ta tola. So the problem leyi nga kona sweswiwani ma vona TP hi nkarhi wa Zuma a ni tivi hambi ni to tsatsa news hi nkarhi wa Zuma ku ri le ka Dyandlani huku yo fa hi mafurha ma vona na munhu la nga tivi ku nchumu van'wani va heteleli va vitaniwa professor va nga ndlangi nchumu aka academic mainstream. The moment mi criticize Zuma a mi vitaniwa va ku wa tirha mi ku a ntirho va ku u ta rhangela tihuku halaya a phale hi ta ku nyika ntirho hola mali so la nga mi te Zuma i corrupt a mi nyikiwa xidlodlo xa sweswo vanhu vo tala hi nkarhi lowu wa Zuma anyone loyi a fika va na rito ro komba ku Zuma u corrupt a hloniphiwa ngopfu swinene. That is the problem leyi hi nga na yona sweswi vanhu hinkwavo lava ti associataku swa ni nga ku va la ku kanetana na lava va nga kona sweswiwani va hundzuka vanhu va wrong mara vanhu lava hinkwavo va nge Zuma nga kahle va hundzuka vanhu va va hundzuka vanhu va wrong lava nge lava nga kona sweswi va right va hundzuka vanhu va right. Issue leyi nga kona sweswi DP nhlangano lowu nga kona u nge swi koti ku hlangana na MK va vulavula you know why va na nhlohlotelo wa ku ne mi nga pfumeli ku ya vulavula na misa loyi hi ku a nga kahle i corrupt that line ya ku u corrupt and in that way vanhu valava va hlohlotela ku dlawa ANC hi swi langutisile kati loko ku ri na vanhu va vutlhari la ndzeni a va fanele va phushela vanhu lava tlhelo ku no a hi akeni mkhatlho wa hina ku nga organization a hi va tshikeni tlhelo vanhu lava hi vitanana hi tshama hansi. This was very simple DP to tell you honestly Zuma a ha ri kwala ndzeni ka ANC by the way na group nyana yaleya vavanuna lava EFF i xilo xa yi-one i xilo lexi a va ta tshama hansi va lulamisa ANC ya mahlweni not mhaka leyi vulavuriwaka mi twa munhu a vulavuli a nga na mhaka ku Zuma yi fambile a ntiyiso walowo swi le ku vaveni ngopfu ene va swi tiva kahle ku Zuma i final name swi lunghisi DP kambe mi nga se famba mi vulavula hi timhaka ta ku loko a ku lo vuya Paul Mashatile a hi ta va hi nga ri na swona leswi mi vula yini so says a ta va ku tshamiwe hansi ku vulavuriwa situation leyi a nga ta va na yona a hi nga ta va na yona a nga kona swikhwameni swa lava va lava ku ANC ku yi fa swona DP kumbe mila ni mi byela swin'wana ni byeleni ni mi yingiserile okay ni ta mi byela off air a nga kona xikhwameni xa lava lava ku ANC yi fa. ANC is the most critical organization emisaveni hinkwayo that is why mi vona ANC yi teka Gaza issue yi yisa ka ICC a mfumo wa South Africa lowu phushiwaka hi ANC yi langutisiwa yi ri mhaka leyi nga ya nkoka misaveni. This organization a organization yo huwa but now sweswiwani va le ku yi hlaseleni because a va yi lavi ANC hi migingiriko leyi va yi endlaku. That's why mi twana loko se ku vulavuriwa parliament ku wihi hi Palestina ku nga ha vulavuli nchumu na hi Ukraine va byeriwile ku humani ka sweswo a hi lavi organization swi lo nge DP ta bless nemetwele 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM we uri yini a ku ya bula na yona ANC sweswiwani ya bula na yona ANC sweswi loko hi ya mahungu ya misava ve mi fili ve ri ku hlongoriwa ka khale ka President Zuma hiko ku bela la xipikiri xa makumu ka bokisi ra ANC kasi sweswi ku belela xipikiri xa makumu swi huma kwihi loko ku ri ku lahliweni a hi swi vona munhu a ri ku beleleni nchumu laha swi huma kwihi sweswi kama hi amukeleni n'wana mingiseri lowu nhleka aye papa minjhani buta hi pfukeni n'wana mi kwihi eka leswi swi nga kona ni swi vonaka i ntiyiso lava hi ta ku vulavula mingiseri kwalani va sita ku va analyst kambe ni twa nga va voyamela ngopfu a tlheleriwe kambe a ni tela ngopfu swona mhaka nkulu i ku a mi tela ngopfu swona kambe mi swi vurile se mi vula yini loko mi ku va voyamela tlhelo rini ni ringeta ku kombisa ku ni twa mavulavulelo ya vona ni le ku yingiseleni ya ku tlhelo leri va voyamela ku ro hi rihi hi leri ra ku president khale ka Zuma kumbe khale ka President Zuma ingaku is the one who takes all okay. Ka yes swi komba ingaku ANC yi ta ze va yi fini okay and loko yi ta swi veka kahle but President Zuma yes a nga va loko ya ka ti-election leti landzelaka tani laha mi vulaka komu ku hi tshama karhi langute ti-election next coming election always swi nga tikomba ingaku i fambe na vanhu lava nga ta endlaku ANC collapse kumbe decline ka ti-election leti nga ta tlhela va kona mara hi ntiyiso loko ho la ku landza ntiyiso
ntsundzuka President Cyril Ramaphosa va vulavule timhaka ta ku I was a va ri xiandla xa Zuma a va ri office va hetele va vula timhaka ta ku loko i ri a office i ri deputy president i fanele na ku i nga ri nchumu hi ku hi nkarhi lowu a ri office as a xandla xa president a ni swi vona swilo swi endleka laha ndzeni kambe matimba ni nga ri na wona a ni tlula na hi minister loyi a nga khoma department yo karhi hi kumeka mina no va deputy ni lo tshama ni decide ku ri ngaku ni nga huma kambe a ni humi nge ni tshama ni khodelela until vanhu va South Africa va ta ni recognize as a president ni va president ya tiko ni ta kota ku lunghisa se swi nga leswi misali leyi tima kumbe na ro second okay swi nga leswi Cyril Ramaphosa na lava a ta ku na loko mo languta cabinet leyi nga ko ya khale ka president Zuma langutani va vuyisana vanhu lava va khale lava va nga fika va collapsisa ANC kumbe va ndla corruption va yiva va ndla enhlolo hinkwayo hi lava vanhu namuntlha va nga ka cabinet liya kumbe aka cabinet ya Zuma ya MK hinkwavo ka vona vanhu lava va ndla vuswikoti kumbe vuyivi vubihi lebyi byi onhela tiko hi lava nga rekhodiwa back so hi leswi ni vona hi languta ndla renewal loko hi zama ku ndla renewal ku nga ku veni Cyril Ramaphosa a ndla cabinet leyi bya swi famba kahle swilo hi laha hi nga fika hi decline wa ti-vote ti famba na valava va ya na toka MK loko hi languta 15% or 16% liya hi leyi loko yi fike yi matcha laha ka 40 leyi ANC nga na yona hi laha yi ta fika yi va yi be two-thirds majority hi yona so leswi nga humelela i timhaka ta ku vanhu lava nga tsutsuma va ya le 15% leyi hinkwayo hi leyi a yi lave ku collapsisa kumbe hi leyi yi nga famba kumbe hi leyi yimani kuma mahungu inkomba pa Kensini ayi kuti mingisiro mina Kensini swinene buya hi bula na va African National Congress hi twa woyi no mwovo va ri yini kambe sweswi awara yan'we hi lawa mahungu ya misava na vongi n'wana Timaluleke ya vongi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula ni lava ku hetela hi n'wina kambe mi nga se nghena ka mhaka leyi mi nghena ka yona ni kombela ku mi vutisa ma swi tiva ku madayizi ya wina loko swi te yini a ni loko munhu a tlanga madayizi loko va ku 6 swo boha ku va 6 loko yi nga humangi 6 mi nge wini kwalaha mi tirhaku kona kwalano mi adi hi ku favor munhu a swi saseki ka tiqambi munhu a karhi a swi tiva ku swilo leswi a nga swi chaya risimu ra yena a ri twali a ro va nchumu mara a jika ku mina ni lava awadi mina ene wa swi twa hambiloko ku yiwa ka nongonoko wa va lava va nga ta nghena after n'wina wo langa ku za ku hela lembe ku va na risimu ra yena ra hi one nga langiwi mara munhu i ri ni lava awadi banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula mina leyi a ni yimi na yona Buthete i ku ti cinca xiyimo kahle timhaka ta ku ve hi ku vavanuna a va talangi lava ntsako ka n'wana wo ringana na n'wana wa wena maybe wa first born a swi tshamisekangi swi onha yini like mina ni ri swa ona ni kha ni nga swi tivi ku swi onha yini mara loko u za u tikuma u ve ka rirhandzu ka munhu ka n'wana loyi u swi vonaka ku n'wana loyi a nga va kha ringana na n'wana wa wena u va na ripalu ka ma swi vona hambi hina vavanuna hi nga pfumeleriwa ku hi lava swinjhinani na hambi ni ya lava xinjhinani ni nge lavi xinjhinani xo ringana na matevula ya mina a swi koteki exactly Buthete a yi pasi yaleyo a yi pasi vavasati hayi come on banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Iswa swo mingisero mgana London FM i 13 timinete i bile ora ya 13 sweswi ni nga ku byela ku ta va ka hi bula na va African National Congress hi to va ri yini bo van'wana ve ri kule ku beleliweni ka xipikiri xo hetisela ka bokisi ra African National Congress van'wana va ku hey 2026 a yi nga ha vuyi nchumu van'wana va ku hey se hi makumu se yi ta sungula ku dya hi tidrip swi tele leswi vulavuriwaka se hi ku
vinyi va so va ta hi byela kahle kahle vo va ri yini loko xiyimo xi titana hi amukeleni tatana Joe Maswanganyi lava hi lava ku bula na vona nhlekani lowu tatana Maswanganyi nhlekani ha khensa swinene loko mi tinike nkarhi mara 30 liya yi hupe njhani ku kumbe hi nga vulavuli hi swona lana ni okay ya hayi ka vulavuli hi swona vulavuli hi swin'wana na nkosi tatana Maswanganyi hi sunguleni kwala very xiboho lexi nga tekiwa xa ku hlongola khale ka president i swi komba masungulo ya ku hela ka vandla ra African National Congress hi ku fa ka rona i van'wana va lava kha va vulavula tanihi vandla kahle mi fike njhani la Secretary General Comrade Fikile Mbalula ti humisele xitatimende lexi xi hlamuselaka timhaka ta khale ka President Zuma ku ti endlise ku yini endzhaku ka xiboho xa National Disciplinary Committee loko yi ta va yi langutise timhaka ta President Zuma yi teka xiboho xo karhi so a ni voni ku timhaka ta ku ya phambeni ka ku hanya ka ANC na timhaka leti nga humelela ta National Disciplinary Committee swi fambelana kwihi so hi vona ku hi fanele hi langusa ku vumbiwa ra African National Congress ri ri yini hi mhaka leyiwa ube van'wani veri vandla ro ra African National Congress na ku va vumbiwa ri khari ku yini mi hlwerile n'we mi ri a yi sela the African National Congress loko mhaka yi humelela a mo tekatekana mi ya hala na hala mi nga tivi na ku mi ya kwihi mi fanele mi langusa mhaka hi vuenti hikuva a ni munhu o sungula a hehliwa hi timhaka to karhi mi nge tsutsumeli ku loko vanhu va n'wi hehla mi nga ri na vuxokoxoko mi yimela ku ri loko vanhu vo karhi va n'wi hehla mu n'wi tsalela papila mu n'wi vutisa ku leswi hi swi twaku ivi swin'wana mi heta mi swi vona hi n'winyi a ti vulavulela like aka case leyiwani laha constitution yi ngo loko u ta va u hoxile u ri membara ya African National Congress hi loko u joyina kumbe i seketela phati yin'wanyani leyi nga riki na vuxaka na African National Congress leyi lwaku na ti-aim ti-objective na ti-policy ta African National Congress so swilo leswi mulobyi loko munhu a joyina African National Congress i kombiwa na constitution ku laha aka rule 25 ya constitution ku na leswi ve nge i code of conduct yi vula ku leswi na leswi a swi endliwi kwele ka ti-olympic kwele vanhu va nga ya kona ku na ti-rules lava va tsutsumaku ku tsutsuma kwalaha ka track ya wena loko ya tlula nghena ka track ya un'wana hambi wo khoma number 1 va ta ku disqualify so a ni voni ku na organization institution or game leyi yi pfumalaka ti-rules a swi kona laha emisaveni so loko mi kha mi la ku languta tanihi vandla ra African National Congress a mi na ku chava ka ku endzhaku ka loko khale ka president va ya seketela vandla ra MK ri hetelele ri va na tivhoti to tala leti tin'wana ti kombeteriwa ku onge ti phatluke kwalaha ka vandla ra African National Congress ku loko sweswiwani se va hlongoriwe kunene va nga vheta se va fambisa to tala ku tlula leti se ti nga famba a vo hlongoriwa vo tihlongola michaviseki hi leswi swi vulaka swona hi ku rule 25 yi vulavula hi leswi va nge ti-act of misconduct yi tlhela yi vula ku loko u endla hi ndlela leyi u ta xupuliwa hi ndlela leyiwani so va swi tiva kahle michaviseki ku ri swilo leswi swi fambisaka swona laha ka African National Congress i vumbiwa i tipholisi na matirhelo yo karhi lama ANC tirhaka hi swona na vona loko va ha fambisa nhlangano a va swi endla a va xupula van'wana laha a va nga fambi hi ndlela yona leyi African National Congress yi fambaka hi yona loko ku ri ku phati leyi va nga ya va yi joyina a yi ri na vuxaka na ANC a ku ta va ku nga ri na xihoxo mara phati liya yi hava vuxaka na African National Congress so ene a vo lo lumbetiwa hi vona va nga vula va ku mina se ni president
wa phati liya va issuwa na mapapila va ri president ya phati yin'wanyana leyi vona va nga so a swi koteki ku u va na leswi va nge i dual membership na political party leyi lwaku na ANC u va na dual membership na SACP na ANC hi tona ti nga na vuxaka tanihi ti-political party leti ti tivekaku laha South Africa so hi leswi hi fanele hi tsutsuma ngopfu laha Khalanga a ka vumbiwa ku ri ri yini hi ku loko no vulavula swo tala ni ta onha mi nga rivali ku Mchaviseki Zuma va na malunghelo ya ku va aphila aka National Disciplinary Committee of Appeal ku nga se hela 21 wa masiku so loko no misinterpreta timhaka hi nga ta ni vitaniwa ku Maswanganyi i tirhipulile swo karhi siku ro karhi a swi kuma kwihi so that's why mi twa ni emphasize ngopfu the rule of law ku ri nawu wu ri yini ene va na lunghelo ra ku va nga ya ne le high court va ya hi challenge mi nga rivali ku vumbiwa ra ANC ri le hansi aka vumbiwa ra tiko hinkwaro loko mi nga vulavula mi kutani ngopfungopfu la ka leyi mako hi khumbaku ya dual membership leyi a ni kha ni loko ni kha ni vulavula hi timhaka ta MK ku sukusela loko MK yi sungule ku seketeriwa hi khale ka president Zuma ku ve na vanhu vo tala van'wana va nghena kwala va vula ku mina ni xirho xa vandla ra ANC in good standing kambe ni famba na MK swi vula ku ma ri na ntirho wo tala tanihi ANC mos wu tele a hi ngo to tshama hi ta hi xupula vanhu ntsena no va dyondzisa hi ta va dyondzisa nkarhi wun'wani vanhu va endla swilo va ri ignorant vo endla swilo njhe hi ku nkarhi wun'wani swi le fashionini a hi ku navela ka ANC ku tshama hi kha hi yisa vanhu aka ti-disciplinary committee a swi hi tsakisi tanihi ANC ku luza membara because ku luza membara yin'we i ku luza vote i luza na tivhoti ta family ya yena so sungula munhu u sungula a vitaniwa and aka case ya Mchaviseki president Zuma secretary general Fikile Mbalula i va lavile a lava ku a ya va na meeting na vona a kota ku ri a ta twisisa ku kasi loko mi ze mi fikelela timhaka leti a mi swi endlisi ku yini va postpone a heta nga va kumi ivi hi makumu va heta se va huma va ya aka public va ku vona se va endli swilo swo karhi a swi yo tekeleriwa ku ri va ku hayi va hlongoriwa hawa a swi endlisi swona ku ve na mapfhumba yo tala loko mi tsundzuka na nkarhi luwa wa COVID va zi va va na meeting na Zoom na ti-officials letiya ta 7 ta ANC va vulavula sweswi va vulavula swona hi nga swi tivi hikuva swilo swe le xihundleni ku a ku ri na swin'wana hi nga ka swi nga va khomangi kahle a ku fanele ku va na meeting un'wanyana lowu a fanele wu tlhela wu endliwa wu landzelelisa leswiya swi nga vulavuriwa hi nkarhi lowu wa ku ri swi lunghisiwa njhani leswi vona swi nga va khomangiku kahle hi matlhelo hinkwawo mara kusuka kwalano matsalanikulu a nga ha va kumangi Mchaviseki hi loko va va nyamalalini kusuka kona hi vona hi ti 16 ta December va ku se vona va foma va endla vandla rin'wanyana so a swi vuli ku yo tekeleliwa ku va vhela va hlongoriwa swi rekhodiwini hinkwaswo matshalatshala hinkwawo lama nga endliwa ku vulavurisaniwa na vona ku vona ku ri loko ku ri na swin'wana swi nga twisisekaniki a swi lunghisiweni kwala ndzeni ka muti na ku na minkama leyi khale ka president a va vonaka mi kuma ku va kha va ya tikhoto va ya kwihi a ku ri na swirho swa vandla ra African National Congress leswi a swi vonaka swi kha swi va seketela va ha ri ka ANC leva a ku langutiwa ku ongeti va le kusuhi na vo ku katsa na n'wina tatana dokodela Maswanganyi a ni fane mi vona a Bloemfontein mi kha mi vulavula kwele xivutiso i ku n'we a mi vona ka ongeti mi le kusuhi na vona loko va ri laha ka vandla mi titwa njhani loko xiyimo xi kha xi fike laha a hi va seketela khale ka president Zuma hi ku ri a va ri murhangeri wa African National Congress a hi languteni xiyimo xa munhu loyi hi vulavulaka hi yena i munhu loyi a nga kulela aka African National Congress kusuka kwele ka structure swa youth ku ya kwele ka MK va ya na le exile va ya na le tijele va vuya va ta rhangela tiko lani na African National Congress so
vana history kulukumba laha andeni ka nhlangano lowuwani ni vona ku na mbilu ya vona yi fane ya ha ri hansi mara mihleketo ya vona yi le ka swin'wanyana so loko va seketeriwa a va seketeriwa in principle hi ku a va ri murhangeri wa ANC nkarhi walowuya a hi hlonipha yini a hi hlonipha xitulu lexi a va ri aka xona loko hi ri ka African National Congress mloti a hi timembara ta membara yin'wana hi membara ya ANC mara loko munhu a fanele a sapotiwa hi nkarhi walowo wa sapotiwa kwala ndzeni ka ANC so hi leswi a hi endla swona a hi va sapota in principle a hi ngo va sapota njhe hi ku hi na vuxaka byin'wana bya le handle na vona no so swin'wana va nga huma va endla swin'wana a hi nge swi koti ku va landzelela ku ya le va nga kona naswona ha swi respecta because i political right ya vona ku ya hi vumbiwa ra tiko ku va na malunghelo ya tipolitiki ya ku va nga joyina vandla rin'wana mara va nge swi koti ku joyina mavandla mambirhi lama ma nga riki na vuxaka tanihileswi ni nga vula ti-political parties timbirhi leti nga na vuxaka i ANC na SACP so leswin'wanyana hi hava vuxaka na swona ya tika leyi kambe a hi hetiseni tatana dokodela Masanganyi ku loko se mi kha mi hetisela tanihi vandla ra African National Congress mi ri yini hi timhaka ta ku sweswiwani loko mi kha mi vulavula laha a mi vulavula kahle mi kombisa timhaka ta ku khale ka president a va ri kona le ka matimu kumbe va kona le ka matimu ya MK liya a yi ri ndzeni ka African National Congress yi hetelela yi herisiwa loko ni nga hoxisi se xivutiso i ku loko sweswiwani va ku ze va famba na vito leri navo va ri swi nga va swi ri xiyimo xa kahle ku MK leyi kahle ya wo khale ka president Zuma no a ya vona loko MK yi endliwa ni vona ku president Zuma maybe va ha ri na ma 20 years or so yi endliwi hi va Mandela va Oliver Tambo na va mani ivi vana president Zuma loko va kula va hi joyina so MK a ya munhu miloti ya African National Congress na ANC a yi registerwangi hi vito ra munhu ya vanhu va South Africa that's why yi sungula hi vito yugo African hi ku loko yi sungula ANC yi sunguliwe hi vanhu va humaka a Lesotho va humaka a Zambia a Botswana ne le matikweni man'wana hi leswi yi endliwaka yi vitaniwaka African a yi zange yi nga endleriwa a yi fani na phati yo endleriwa mutini wa munhu phati yo endleriwa mutini wa munhu ya karhata ku loko va kona kumbe mani wa vona va lova vana va kona va ri i phati ya papa o phati ya mani se leyi a hi ya munhu na MK liya yo sungula 1961 ya December a yi nga ri ya munhu a yi ri yi wela ehansi ka leadership ya African National Congress so mara hi ta ku yini swi humelerile va tipambulini va ya va endla swin'wana le handle a hi swi twisiseni ku va humini a va ha ri kona hala na vona va lava va nga huma va famba na vona a va swi toloveleni ku se ve le ka political party yin'wanyana a va ha ri ka yona leyi loko va lava ku vuya va ta apply membership hi vuntshwa hi ku va breakini va break record hi leswi swi humelisaka swona mara vumbiwa ri ta tshama ri karhi landzeliwa loko mi nga landzeleli vumbiwa ku ta va na ndhasu wukulukumba ngopfu andzeni ka nhlangano so hi leswi vanhu va fanele ku va twisisa swona ku vanhu a vo xupuliwa hi ku va vengiwa hi varhangeri lava nga kona hi nkarhi walowo va xupuliwa hi ku ya hi vumbiwa ra nhlangano walowo Dokodela Joe Masanganyi ra vuswa veri i Mkhacani hi khensile swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani wa siku ra namuntlha kusuka ka African National Congress leswi swin'wana swa 30 hayi hi ta bula hi nga ri moyeni khensile swinene no khensa mlobyi na vayingiseri va MLFS inkomo hi sweswo miyingiseri Munghana Lonene FM lava hi bula na vona i Dokodela Joe Masanganyi kwala ka Munghana Lonene FM eka nongonoko wa Africa wa vulavula kusuka ka African National Congress hina ha hleketeleli ku va ANC veri yini mi va twini la ku twa va mani sweswi ne
loko swi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu hi langutela ku bula na MEC handle ka loko tshuka ku va na swin'wana swi nga cincaka hi lava ku bula na va MEC va lava hi nga ta va kha hi bula na vona sweswinyana hi languta eka migingiriko leyi va nge le ku yi endleni hi tlhelo ra ku xixima nhenha Nelson Mandela hi leyi lava ku famba hi yona eka nhlekana siku ra namuntlha mi ta tsundzuka n'hweti leyi ya ku xixima nhenha leyi ya Nelson Mandela kumbe nhenha leyi ya hina leyi hi tlhelo ra timhaka ta ku lwisana na xihlawuhlawu hi ndlela yaleyo se hi lava ku bula na MEC ka hofisi ya swa timali eLimpopo lava va nga ta va kha va bula na hina hi twa ku va ri yini na ko ve le ku endleni ka yini loko swi ta ka timhaka ta ku va ku landzeleriwa minkondlo hi ndlela yaleyo ya ku va vanhu va nyikela va tinyika nkarhi va pfuna laha na laya hi ndlela yaleyo MEC Gabo Mawai hi vo hi nga ta va ka hi bula na vona hala loko se hi ya makun'wini ya nongonoko kambe sweswi nomboro leyiwani yi tirhisiwa hi vaxisati ntsena i 0860 00 02543 0860 002543 hi yo nomboro leyi va nga ta va kha va yi tirhisa vaxisati hi bula na vona hi twa ku va ri yini vona hi timhaka leti ti khumbaka khale ka president wa vona hambi nga ri xirho xa African National Congress kambe loko u za u va muakatiko wa Afrika-Dzonga khale ka president wa we na so kumbexana hi nga kuma na lava nga swirho ka ti-Women's League ka ti-Youth League va ri vaxisati hi twa ku vo va ri yini hi timhaka leti ti nge le ku humeleleni hi ndlela a ni va kota ntsena ku nghena loko hi va siyele nkarhi se hi lava ku twa ku hi mpelampela swi nga va swi vula yini loko xiyimo xi titani hi ndlela yeleyo a hi kuti mingisela Munghana Lonene FM 0860 002543 nongonoko eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela sweswiwana henhla ka nhloko hafu ku bile awara ya 13 a hi amukeleni Bongi N'wamun'wanati Maluleke a ta hi byela kumbe ya misava ya awara ya 2 ya yimise ku yini un'wana wa vanhu lava va ti rhandzaka swinene leswi kuma loko a vuya ku hlayeni ka a ta ku hlayeni ka i ta khomele sweswo mavona swo tisula mavoko swa xilungu leswo hi leswaku swi vula ku hina hi sa hi thyakisa laha se hi ya tata mara Bongi nhlekani Bongi mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Nkomo Khalanga Muyingiseri enhlekani tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 2 Afrika-Dzonga ri nghena eka mintlhontlho yintshwa ya ikhonomi Mavuso Msimang a sola vandla ra ANC ku va ri pfumelerile ku tsarisiwa ka vandla ra Umkhonto wesizwe vandla ra ANC na minhlangano ya xinakulobye va kombisa ku vilela ehandle ka hofisi ya Premier wa Limpopo mahungu hi xitalo hi awara ya 2 ePhalabulwa Hoedspruit Gravel na le Akonu isiwe eka 92.0 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela Afrika wa vulavula kambe lexi ni xi vonaka a ni tivi ku siku leri mi nga pfuka va ku president yi yiviwile a yi dlayiwangi vo yiva kunene mi ta hetelela mi ku yini vanhu va Xikwembu se loko sa siku president yi yiviwa loko mi la ta vona ku vukhamba byi kula South Africa yi ta famba hosi ni swi vona kahle hi ku loko mo languta ku hava lexi nga xona mi xi vona ku tekiwa hi maphorisa kumbe swi endliwa hi masocha hi sungula hi ku xi languta hi vhele hi va find guilty same time Afrika wa vulavula hina hi rito eka lava ri pfumalaka hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula se munhu la lavaka ku nghena xibakeleni a nga fambi a ta racaca a ri le handle muhathi a ku mina ni bangopfu i nghena i ya didini lexi biwa kona muribani kumbe xihlanganini a ya xibakeleni ku biwa xibakele se a ta vula ku ni chavile leswi swo meya ni chavi ka vamanimani leswi ya ho onha na mavito muhaxi swin'wana a hi swi koti ku swi landzelerisa hi xitalo
la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula Enhlikani Botpete mpfukeni na mpfukeni minjhani mvulavula na Rosina la Thembiso la kaya ku ri ka Avela ni ri vandle kahle ANC loko va n'wi hlongorini va Dzuma vandle kahle loko va n'wi hlongorini kokwani Dzuma vandle kahle hi ku loko a famba a gangisa va le kaya a ku ye i tirhela ANC se vandle kahle loko va n'wi hlongorini hi swona mi tirha kahle mi hlayiseka Minjhani Botpete idledi ximhlongo la Phalavura la Meni vona ANC teke xiboho xa kahle loko yi muhlongori ni Zuma swi fana na n'wansati a tekiwe ka mathebula a thala ka mathebula a tekiwa ka Ngubeni a vuya na vana va ka Ngubeni a vuyela ka mathebula a swi feye sweswe Zuma swi endlaka va endle kahle loko va n'wi cacini inkomu ya vaisati na mi rhumerile ti-voice note ta hina ni mahlweni mi ba riqingho kunene nteni la ku bula na vaisati la ku vona swin'wana la ku twa ku vaisati tipolitiki mi ti tivisa ku yini na loko ya ka tirhali i kuma ku tele ngopfu vaisati se hi la ku twa ku kahle swi nga va swi vula yini leswi hikuva khale ka president va hlongoriwile vuxirho bya ku va xirho xa African National Congress hi leswi xivutiso lexi hi nge le ku vutiseni xona hlekani lowu ka 0860002543 hi ndlela yale vaxisati tolo ni ri ka yin'wana ya tigaraji a Giyani van'wani va ta va fika va twini kha ni vulavula na van'wani va ku nkulukumba loyi ena va ri vaxisati va khalanga minjhani a ni ri ku mi yingiseni na tolo ni mi twini na loko mi kula hi le ngangeni vatsundzuka loko ni ri Giyani ne ku ndzi nga ri le ngangeni kuma vanhu va tshamile laha va kha va ku ekalanga hi la ku pfuniwa hi leswi ekalanga hi la ku pfuniwa hi leswiya hi ndlela yaleyo kambe ku tumingiselo wa mina nteni ni kombela vaxisati ntsena sweswi hi kota ku twa ku mi ri yini n'we hi timhaka leti ti khumbaka khale ka president Jacob Zuma ku va ku tekiwe xiboho xo lexiya xa ku va va hlongoriwa eka vandla ra African National Congress loko na hala ku teka riqingho rero yimani ni sungula ni twa lava Khalanga muhumelerisi na vayingiseri va Munghana Lonene mhaka ya kulukumba Zuma ku va va hlongoriwe ka ANC hi yona ya kahle yaleyo hikuva a va nga ta ba swinyenyani swimbirhi hi ribye rin'we a swi kona ku u ta tirha hala u tlhela u tirha hala khi hola both sides no nyika xikombiso vandla rin'wana na rin'wana ri na mandate wa rona so hala ku na mandate wa ANC hala ku na mandate wa Umkhonto we Sizwe a swi nga ta fambisana se va ndle kahle hambileswi va nga koka milenge a va fanele va swi endle before elections swi sweswo hi ku kulukumba Zuma vheta va tikombisa ku vona va lava ku ya va vhotela MK va tlhela va vula straight ku va lava ku wisa vandla ra ANC leswi nga byala ku swi nga vheta swi tikomba kahle ku vona i nala ka ANC se hi leswi va fanele va swi endle khale mara all in all xiboho xi kahle ngopfu lexi nga tekiwa se sweswi swi yo salela vona ku va tshama va ri tikhoto va ta tshama vo yima va kha va tiyela tikhoto inkomo na tanihi vaaka ndhawu laha hi tshama very ku sala ku va tshama va ri tikhoto hi so kambe mi swi ri tano mingiselo Munghana Lonene FM 0860002543 ayamukele ni khenseli va makhe n'wina mi nga rhumela ti-voice note ka 0860002543 ka hi ndlela yaleyo kambe ke a hi tweneni ku hi nga va ri ra n'wana la layinini la enhleka Botsalanga mnjani mpfukeli wa mina mpfukeli Mfukeni futhi mina ndzeni swi tiva swa tipolitiki ngezini loko mi lava ku twa hina vavasati a mi swi tivi hayi a ni swi tivi mara mina mavonelo ma mina Botsalanga ni vona ngaku ku ve mhaka kahle ku ANC yi hlongola tatana Zuma hi ku tatana Zuma va tlule nawu wa ANC na ti-procedure na ti-rules and whatever ta ANC se ni vona onge a swi nyadzisa ANC ku va va tikuma va ha ri xirho xa ANC a swi endla onge kumbexani ANC yi na matihlo kumbe ya langutisa ku yi hlongola vamani kumbe yi disciplina vamani swi swa swo taniya mara loko va kote ku disciplina kumbe ku hlongola kumbe ku ta na xitshunxo eka ku humesa tatana Zuma ni vona swi kahle hi ku cause ku tliyeriwe moya ku kahle tatana Zuma va wela ku hi va ri ka Mkhonto
kumbe va ewela ka yeso sweswiwani ni la ku swi le rivaleni a ku na ku swi leswi swi nge le ndzhaku swa ku na loko va vulavula statement xa vona mi nga swi twisisi ku va vulavula hi side ra ANC kumbe ra MK se ni vona ku ri ku ve xiboho xa kahle ngopfu sweswiwani n'wana wa n'wana wa swi tiva ku tatana Zuma ve le ka MK a va ha ri ka ANC kasi loko mu ku a mi swi tivi a mi vula yini hi ku hi sweswo phela sweswo vulavula swo hi swo ku swi tiva ka kophe ku na swin'wana vito kwalano hi ta ku yini sesi wa mina a khensa swinene enkomo sesi wa mina 0860002543 ntarhi teka riqingho ro hi sweswo phela ku na swin'wana andakatisi ahe vito ndi Pamela ndi n'wamabindzu lontsongo loyi nga na milorho yo ndlandlamusa mabindzu ya mina ndi yingisele eka ntlangu lowuntshwa wo dyondzisa hi swa timali wa WalletWise lowu tisiwaka eka wena hi Standard Bank yingisela nongonoko wa khomandlela wa vumbirhi wun'wana na wun'wanyana u tatwa hi laha ni lukaka makungu yo ololoxa swiphiqo swa mina swa timali u nga tlhela u tibukutela mali yo ringana 2000 hi vhiki vana WalletWise sungula kwala u nga kona Standard Bank yi titsarisile na va FSP naswona i valombisi va swa timali lava nga le enawini ku na milawu leyi vekiweke eka xiphemu xa vhiki leri landzelaku xa rivoni ra ndlela wasati lontsongo u vule ni ku tikeriwa eka vutomi bya yena endzhaku ka ku chayisiwa hi xipandzamananga muchayisi a nga ringetanga na ku pfuna va xilamulelamhangu xikan'we ni va maphorisa a va beliwanga riqingho hi swi tiva kahle leswaku nawu a wu pfumeli yingisela xiyanimoya xa wena musumbuluko wun'wana na wun'wana ku sukela hi awara ya 9 nimixo ku ya eka awara ya 12 ninhlikani Road Accident Fund Safe roads, secure futures. sweswo mingisero mkanalona FM nakona ku Africa wa vulavula hi ku haxela wona T eka nhlekani lowu kusuka studio 4A nhlekani lowu a hi ku tumingisero me hi yo mhaka hi ku hi rito eka lava va ri pfumalaka Africa wa vulavula a hi amukela n'wana mingiseri loyi nhlekani aye man mpukile hi pfukela hina nchumu hi ngo vona man ayi pukile a khensa ayi mana balo kwala xi enkomo man mhaka liya ayi tumbelangi mhaka ku vona vini papa lavaya va tihlongori a ni rivalerile ya aka vandla leriya rin'wana se a swi nga ha ta koteka ku va va hala va tlhela va va halaya va tisuse hi voxe se ku va ku i nge swi twisisi ku ri mangheni hleketise ku yini kambe a va lelangi va ku ni suka vete ni ya ka MK la ku ringeta ku loko hi ri ka MK hi kota ku lunghisa ANC ya hina hi ku leyiwani ya Ramaphosa ha yona se a va fanele va lunghise va ri ku hala va nga yi va ya ku va ri ka vandla rin'wana va ku va ta lunghisa ANC a ne a va ri ka ANC i nge vono lunghisa vandla ra vona leri va huma rona a kule se va lave ku ya hala ya se swi nge koteki ku ri hala na hala i ta tirhisa yini na metro se hi ku ya hi n'wina mani baloyi mi vona ongeti bandla ra African National Congress ri endle kahle kambe van'wana va ri hlwerile n'we mi ri yini na mina ni ri hlwerile ma vona kwalaya loko va ta vula ku ri vona va ta seketela vandla leriya hi la a va fanele vana va ANC va nghene kwalaya vana va ku a ha veketeli hi ya phambeni se a hi nandzeni hi cinca kwalaya hi susa munhu loyi va hlwerile kwalaya hi swona mara sweswi va nga swi endla swi kahle ni metweni man hayi tikhete ngopfu kotatela ku va mi ngetelile nkarhi loko nkarhi hi yimayima a na handlayi a tsutsuma phela ku ri tsala ku loko yimba ina ni tlamile ni metweni mani khenseli swinene khensa seketelo wa n'wena enkomo khenseli mani khenseli seketelo wa n'wena ku na lava va nghenaka va sungula ku va na swiphiqo sweswi hi le ku vulavuleni hi kongoma ka timhaka teti ta ku hi twa rito ra vaxisati eka mhaka leyi ya khale ka president ku n'we mi ri yini tanihi vaxisati hi ndlela yaleyo 0860002543 un'wana miyingiseri hi lowu nhlekani minjhani botet tate hi pfukeli mi n'wina minjhani
ina hi khensa ku nyikiwa nkarhi yo tala leyi hayi ku nghena madodana masito ku ya swi olovi. Kasi ku tsandza yini ku ni madodana na vo fona ku fana na n'wina? Swi olovi. No, ni mi twile mani. Ina hi ta ANC endli kahle ngopfu loko yi hlongole Ramaphosa hi bya ko Jacob Zuma. Kahle n'we swi vuleni kahle n'we lava ku hlongoriwa Ramaphosa kumbe Zuma swi sunguriseni kahle. Hayi for mina na Zuma ani va swi vona kwa mina tolovela yena loko se hi mu rivenza ku nkarhi wun'wana loko se hi vulavula se hi tlhelela ka lava nga ri ku na milana. Hikokwalaho ka yini swi mi tsakisa sweswi wa mina? Mina ni tsakisiwa hi ku papa loyi loko munhu u ri munhu emisaveni evuton'wini u fanele u va na ku twisisa ku ku na nkarhi lowu u faneleke loko u tsundzuxiwa u twa. Ni tsundzuka nkarhi wun'wana loko se ku loko yena a nghena ku cinciwa Thabo Mbeki u vi na ku tsaka kun'wana kukulu mhaka ku celebrate ku yimbelela tinsimu leta ta mchini wa swin'wana ka Bibele swa hi dyondzisa ku leswi u rhandza ku n'wana a ku endlela xona swi endli leswinene loko ri ku endla leswo biha swi vona ku leswo biha swa jikasisa ka wena. Na mina se a mi yimbelela muchini wami se swo fana na sweswiwani a wa ha yimbeleriwi muchini wa muchini wa mse wu napa mani se wu yini wu noto wu napa hayi khona se ku tlakuku se ku endleka swin'wana na n'wina bosani loko mi lava ku swilo swi mi fambela kahle endla leswinene ka wun'wana loko se a huma Thabo Mbeki a tsaki ngopfu Jacob Zuma ka swa fika a nga pfumeli ku tsundzuxiwa munhu swi kahle ku a pfumela ku tsundzuxiwa loko u endla timistake ene ku hava munhu wa perfect loko u pfumela ku tsundzuxiwa swi vula ku a vuton'wini bya va munhu wa kahle. Kuve khale ka president a va fanele va tsundzuxiwa yini swin'wana mi nga nyikaku xikombiso hi swoko ma vona na la loko va tsundzuxiwa la a va twangi a va twi. Loko loko ta sungula leswo vona va fanele va ya ka MK ehenhla va hi lasi va vina swi nge endleki va nga va tsundzuxangi ku hayi khona maendlelo ma le ka ANC ku endliwa leswi na leswi vona a va fanele va teki swiletelo leswiya swi nga endleka ku ta va ku ri swona leswi nga va pfuna mara a hi munhu wa ku tsundzuxeka. Ni mi twile se hayi swi hi khoma kahle ngopfu. Ni mi twile tatana khensile swinene ni swona inkomo ni chave ku va byela ku hina mi vula n'wina na mani a ni ni va twela vusiwana ni vo sungula ku nghena matsongo kambe hina hi lavi ka Afrika hi lavi munhu a yimela van'wani n'wana n'wana yimela ta hi timhaka ma va mhaka kona kama hi ku tumikisela mena 0860002543 hi le ku tekeni va xisati ntsena n'we ma ku pfulela ku xiyanimoya yi swi yini kunene hi sungula ya awara ya 12 ka kambe hambiswiritano 0860002543 un'wana mi yingiseli loyi nhlekani Khalanga nhlekani tati i minjhani n'wina awa hi pfukile nkovo hi pfukile a khensa swinene loko mi hi bele riqingho mi rini n'wina hayi mina mavonelo ya mina i ku mo ni sungula le ka xivutiso lexiyani xa ku kumbe ANC yi teke nkarhi ku hlamula kumbe ku hlongola former president a yi tekangi nkarhi organization yin'wana na yin'wanyana ku na milawu hambi ku ri amutini ku na milawu ya ka Khalanga a yi fani na milawu ya ka Ngubeni ti hambanile. So na yona ANC yi na ti-procedures ta yona leyi a yi fanele yi rhanga yi swi langutisisa kahle hi ku a n'wi tiva president Zuma ku i munhu wa ti-tricks ta yena ku i lava ku attracta mob vanhu va ku tala. Loko a vo lo swi endla before ti-elections inge a ve na matimba yo tlula lawa a nga va na wona before the elections. Se hi mavonelo ya mina i ku a ku ri nkarhi a wu lo fika wa ku va se swi va official hi ku yena i tisusile hi yexe. Kambe ku va official loko a swi laveka a ku nga ri na ndlela yin'wana yi ta va endliwile ku kumbexana ku tshamiwa na vo hansi ku twananiwa ku hayi va ka hina a hi yiseni leswiwani mahlweni a hi vulavuleni hi tshama hi aka vandla leri hi ku ongeti loko hi ka hi ya hi avana hi landzelela sweswiya swi nga vuriwa swa ku vandla ra ANC ri ta ti dlaya hi roxe. President Zuma a hi munhu wo tshama hansi na yena i vulavula timhaka mi tshami around the table. Loko mo la ku vulavula na President Zuma
hikoku ya khoto a ku na ndlela ya ku ta tshamiwa hansi ku vulavuriwa hi timhaka ta ti-policies ta organization i munhu loyi a rhandzaku ku va a duma mo ni vula swin'wanyana nkarhi wu nga fenisiya loko a sungurile ku va na ku forma this organization loko mo yingisela mbulavulo wa yena hinkwako lomu a fambaka a address a nga si tshama a vulavula hi xilungu i vulavula hi xizulu a ni te ku mi tshama mi n'wi yingisela na mina na n'wi yingisela mani xi twi xizulu se a ni tali ku yingisela loko ni nga ri twi ririmi kambe a ni swi twa ku va vulavula ririmi leri ni nga ri tweki na mina kotana na swona a ni loko i pfulela mahungu i hlangana na yena a kha a vulavula i nge timi i le ku vulavuleni a ni le ku swi tweni ku i vulavula yini mara ku i xizulu na swi twa swi nga leswi loko a va vulavula hi xizulu swi vula yini ka n'wina leswi swi vulaka ku loko a vulavula hi xizulu hi leswi hi ndlela yin'wana i lava ku a twiwa hi mazulu hi ku na hina vatsonga a hi n'wutwi lero ni la ku ta vula ni kongomisa ku ri phati leya ya yena mainly i fomele mazulu se leswi swa ku va a tsariwe papila swi kahle ngopfu na yo 21 days yaleyo yi ta hundza swi ta amukeleka lava va nge ANC i xipikiri xo hetelela ku bela a bokisini va ta tlhela va swi vona ku xipikiri lexiyani a xi tshovekile a xi ha belelangi hi mhaka ya ku ANC i organization leyikulu loko mi hlamuserile kwala ti-party leti hinkwato ti humetela kwala ka ANC lero wawa i tlhela i pfuka nemetweni mani khese swinene inkomo veri xipikiri xi tshovekile tiphine hi drama ya vandyangu na ndzhaka ya yin'wana ya mindyangu ya vuhosi leyi nga na matimba swinene eAfrika-Dzonga vakamukwebo leyi i Muvango 30 years of democracy season 1 na season 2 khangela hi ndlela leyi hinkwaswo swi tumbulukeke ha yona kusukela hi rifu ra tshuketane ra hosi leyi nga siya tinghamu timbirhi yin'we ya vukati bya ndhavuko na yin'we ya vukati bya ximfumo ku ya hi nawu swi hetelela loko un'wana wa vana va yena va majaha a rhwexiwa hari ya vuhosi Muvango season 1 na season 2 musumbunuko ku ya fikela hi ravuntlhanu hi 9 navusiku eka SABC 2 hlalela mphikizano lowukulukumba wa matsambu kusuka la Afrika-Dzonga na le misaveni hinkwayo eka mitlangu ya ti-olimpiki ta le Paris 2024 kusuka eka swigingi na mahika ya mphikizano ku ya erivaleni ra gymnastics mphikizano wun'wana na wun'wana wa tshembisa ku tirha kahle no vuyisa mbuyelo wo khomeka u nga kayeli vulala bya mphikizano nhlohlotelo na nkhinkhi wo tshova tirhekhodo kwala ka tichanele ta TV ta SABC na swiyanimoya swa SABC kasi hi yisa emahlweni ka SABC Plus kumbe online ya sabcsport.com #the global battle of great athletes mitlangu ya ti-olimpiki ta le Paris 2024 yi tisiwa ka wena hi SABC Sport. Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makoma n'wana ri hikokwalaho ka yini hi nga vulavuli hi timhaka letiya ti nga vulavuriwa hi premier wa Limpopo loko a kombisa hi timhaka ta onge ti ku na tin'wana ta ti-project ndliwaka ti nga budgeteriwanga hi swiyenge swo fana na va road agency Limpopo va nga hayi namuntlha hi sunguleni hi tisa leyi hi nga langutana na yona ku na n'wana nga ni rhumela hungu la a ni tivi ku nkarhi lowu ni nga na wona wu nga ha pfumela ke ni ta twa muhumelerisi i ri ku na vanhu a Giyani va cheletela misava patwini va ndle nga ri va pfala ti-pothole ivi va hakeriwa mali kambe ku va ku ri hava ti-pothole laya a ni tivi ku swi na ntiyiso ku fika kwihi mhaka yo yeleyo nako n'wembi va hakelaka mali mi va va hakela mali ya yini loko ku na vanhu va hakelaka mali apatwini a ni pfa ni ti vona tikhoni kun'wana mara a ni nga swi twisisi hi tota se mingiseri loko a kha vulavula i kombisa timhaka teto ku va vekela tikhoni apatwini hi ndlela leyo se i masipala wu va ku va rhumini kumbe vo endlisa ku yini kumbexani loko u kuma nkarhi hi nga va nghenisa mihlava hi twa ku i masipala wu va ku va rhumini kumbe ko va mhaka ya ku va vanhu va na ku misava leyi va yi chelaka va yi kasi patu i ra mani hayi na ku ya tshikeni ku na miyingiseri la layinini la endleka sesi wa mina ni khomeleni ku mi khomisa nkarhi wo leha hi pfukeli minjhani sesi wa mina hi pfukile a khensa n'wina mi ri yini hayi na hi va yima na ANC mi vula yini loko mi ku mi yima na ANC sesi ku hava munhu la nga ta tekiwa kambirhi
ANC mina ngoyinto kahle ku ngihlongoleni izulu phandle abandara yena kila kubuya njani ka leti n'wavukati ku ri tendeni na ku va n'wi lovoli mara wa tekiwa munhu kambirhi ka nharhu ka mi vula njhani loko mi ku munhu a nga tekiwa kambirhi na sweswo tekiwa kambirhi ka lebyi byin'wana ku yisa ku yini ya pfuxa vukati ka lebyi ku ri tena hala wena na vukati vana va mi vula ku tekiwa se a tekiwini kumbe loko a nga si thala a ni ithalini yena a famba ka MK se a nga ha vuyi ka ANC a ni hete wa famba ivi va n'wi pfumelela va n'wi divorce a nga famba ilo ni ya tirhela ka MK mara na ha ri xirho xa ANC hi swona loko na ha sweswo botped sweswo swikolo swi nge pfuki swi humelelini sweswo swi nga vuli botedi va ku vona njhani swi nge pfuki swi ndlekini munhu a tekiwa kambirhi munhu i tekiwa kan'we a cata kan'we a nga cati kambirhi swo tekiwa ha switwa kambe la i tipolitiki veri va le ka ANC kambe va seketela MK hayi va nga seketeli ANC ho va ri ka MK a va seketeli MK ku ya mahlweni na hina hi ta sala hi ri ma-ANC loko ku ri ke hi ta sala hi ri ANC se hi le ku tivutiseni ku kasi mi va zondzela yini khale ka president mi ngo tsaka loko va hlongoriwa a hi la zondi vona boxe vo va nga teka goza va ku mina ni ya endla vandla ro karhi ku fana na sweswi vo va nga suka va ya endla MK ivi va huma na vanhu vo karhi va vona va sapotiwa hi vanhu se na hina hi telele ku ri ke ni tele ka ANC na vona va fambe na va vona ni mi twini inkomo sesi wa mina hi swona I can't lexi ni ti vutisaka xo i ku leswi a mi nga mi nghena mi kutani va sesi wa mina a mi swi kotisa ku yini a mi vanhu vo lwela ni a mi lweli va xinuna va lwela leswi ta fonile se n'wi lo mi fona kan'we yi ku engaged movie mi tshika okay 0860002543 nomboro leyi hi tirhisani khesiri nseketelo wa wolowo wa ku va mi kota ku nghena na n'wi va xinuna ni khesiri a ni twangi mi humelerisa a kha chingala ku hey mi nghena mi lava yini mi ri va xinuna a ni swi twangi swi vula ku mi vuye mi swi twisisa ku sweswiwani nkarhi wa ku hi nyika va xinuna va ri yini hi nyika va xisati nkarhi wa ku va kota ku va hetelela va nyika nkarhi hi ndlela yeleyo va vulavula va tisa matitwelo ya vona ni ku byerile ku ndzawulo ya timhaka ta swa timali eLimpopo yi teke goza ra ku va yi tikuma yi kha yi endla ntirho wa ku xixima vukona na mikondo ya khale ka president ku nga president Nelson Mandela ehansi ka vurhangeri bya MEC Khabo Mawai hi lava ku bula na boti mavito lama tirha hala na hala isesi lava ya hi ku na swi mavito lama tirha hala na Phumudzo hi na Phumudzo Bulanga wa xinuna kambe loyiwani i Phumudzo Maphiswana yena wa xisati kusuka ka ndzawulo liya ya swa timali ya Limpopo a vulavulela MEC Khabo Mawai hi twa ku kahle MEC va endla yini hi ku xixima nena Nelson Mandela Phumu inhlekani pet na vayingiseri hayi Phumudzo phela vito leriya hala na hala mi ta twa siku rin'wana ni nghenini ku he boti Phumudzo hayi isesi sesi Phumudzo a khensa swinene miri MEC Khabo va le ku hoxeni xandla na vo ku xixima timhaka ta vukona bya va mabulandlela vo fana va Nelson Mandela va endla yini in ntiyiso as we are concluding the Mandela month MEC Khabo Mawai namuntlha a va yi rhange mahlweni ku tlangela siku ra Mandela Day. It is a deferred day. As you know, the real Mandela Day was on the 18th. And ntirho lowu a hi wu khomele a Hachokwe in Muleki. What actually happened, a hi tirhisana na center leyi va yi vitana Step Up and Speak Out in Hachokwe. It is a youth-oriented NPO. So we donated the paint, the window glasses, gate, and quite a lot of things, hardware materials in the center. But above all that,
MEC namuntlha aba hand over 77 food parcels to vaakatiko va la Hachokwe, and also he handed over a pressure pump that was going to help more than 500 families around the village who fetch water from this center. Yes, Step Up and Speak Out. It is a borehole that was donated by the Department of Social Development, but then for the smooth reticulation of water, the Limpopo Provincial Treasury then donated a pressure pump to assist in that. And above all this, MEC Mawai va khense ngopfu varamabindu kumbe business people lava nga tirhisana na Limpopo Provincial Treasury va khoma na mavoko na Limpopo Provincial Treasury tanihiloko va nga hi pfuna hi ti-donation hi tlhela hi tirhisana na vona eka siku ra namuntlha ku endla ku siku lerinene. Loko mi twa ni kha ni vulavula hi ti-food donations, there were also 1,000 vouchers for groceries that were given to community members. These were all donations that were done by the private sector. They were working hand in hand with the department. Private sector, which private sector? Those that benefit from government? Some of them are those that are benefiting from government, and some of them are those that are just volunteering. You will remember that whether business people are benefiting from government or not, but they do value this spirit of Mandela, the principles of Mandela. So these are the people that heard that Limpopo Provincial Treasury will be having this day and felt that they have something to give, something to also put a hand in this event. I see. Sesiphumozo kesiri swinene nkarhi wa n'we yana ni mahlweni mi komba ku khumbeka eka rixaka ku fana na leswi Nelson Mandela a khumbeka koho na ko mi va byela ku ha khensa MEC ku va rhangele pfhumba rorolero nkarhi lowu tako a va ta kota ku va tiva hi bula na vona hi kota na ku tiva ku xipaci xa tiko leri xa Limpopo xi tani hi kwihi. No, hita silungisa vakata. No, akhensa. Sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM i awara ya mbirhi henhla ka nhloko nongonoko lowu humerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa. Mina ni Khalanga Pat Mathebula a hi hlangani nakambe ka nongonoko lowu fanaka mundzuku eka nongonoko Afrika wa vulavula. Dzuma ra mina na Ike Ngoveni nongonoko lowu landzelaka kambe sweswo hinkwaswo a ndzi ku hi kume mahungu ya misava na Bongi N'wam'Wanati Maluleke ya Bongi.